Bwega sana kari muridhire wa Meru TV nuntu boto enambere kwa watu ekinyaga tuchokera kairi na ikagita katu enambere kwa tukirithagiria mantu mwanya muno mantu makoneni na mwerekera wa mugongo atu enambere kwa tukirithagiria bura ndigoro yithire twekithina nambere na mantu mange kathumba tu mara tukainambere kwa tukirithagiria kiri mubango kwa nderekera twina chiganona watania na atikengo twiwe tukiaranagiria na kumenya gukariata ndani ya studio ndina Mheshimiwa Kaimet kama kawaida karibu sana mweshi kede muraithiri wa Meru TV kengo twiwe tukiambagiria bwega muchore ko nkoro kede kantu kuye rwari rukiro rwega marito yakwa oya withire mbito Frida Kaimet longa angu kwira karibu tena kwa mpango bwega sana karibu nwende na Mheshimiwa Laingo Junior karibu sana Mheshimiwa Lailangi kede muraithiri wa Meru TV kengo twiwe tukiambagiria bwega muraithiri na mutegeri wa Meru TV kanya ka upebia kumathuji ukantonyere kawethire mutembeo Lailangi ka Laingo Junior kitora siasa mbere tegejumo mbuke gatiganist mudhara ward au rade na interest yapo so mbuigwa sana uto medho yorore tekindo but in full light I'm back. All right. Bwega sana. Thank you very much. Na bwega nonto buinde bwa Kenya kiri mubango kengo tuwa tukianagire. Mheshimiwa Kaimet kwethire tukwina mantu kathumba ndego ni yetu ya Kenya tukiambiri muno mantu makoneni na thirikari kwigwe tena kana tuge askari kwithirwa batena kumenyera kana kwimenyera kiri mantu mama kurotha ukarithirio kona antu maybe bari uragango wogu kagita kamandamano masabasaba maandamano maramange kwina antu baruthu wogu egoro kwina kana kathika wakamyanke 12 karaga kari nyomba kwao gakira itha TV tu onda zino no wakunenkane turonie the other day president inambere kwa kiaragire mantu makuratha antu maguru antu baratho maguru bari kikoratho maguru bathi bairo chibitari boma chibitari bairo kotini do you think maybe orders zino chikubatara na orders zino no itumirwa igatumirwa bwe kana ichumba utumirwa naye ikaretera ndero yetu Kenyamara number 1 bona mbakuwa femina risasi ile wida dawe mauru risasi ikiumerete tokwetha iri uweta mwaka ku risasi ira no yumere ya utrima wake ongo ya utrima bwana anko utino etiomba kuyi so ira mugambo yumere kulitoya piga risasi na upige mguu ni uratu ikongelo piga mguu ikanyamuka kuongera tupiga mguu lakini ni piga risasi so bado tuweza kumenya kuwapiga risasi menye ikuraga risasi kirateka kigintu ikiega kwa wewe ikwethira direct lokera wa ukitokelezea ukitoka umeria ukiwa imandamano wetete ujue risasi iko na utapigwa tenda sentimata kedre mguu kana iko lakini kupiga mguu hiyo ni njina tu ukethe arieto piga risasi ile kuma muromoni burambo mbekia kuira antu baraba kwithira betu karia askari askari roya ira primary buru ibadi kwithira ere okaria ibadi kwithira ere kumenyera mwananchi nekethira role irane kura menyende meaning ya askari kambirire wita ate offend na rero ira ya askari yambiririe offend mandu yategwa nondo njuzi nko haile ke social media TikTok oigwa nau jensi andu baba ke TikTok bakiwa nende no ko kethira polisi bakwa andu betore na gukethira ibo bokabiliana batu betori ngari sasi obyo re etenda sentimata inabo pokelea mawaidha yara lakini ukoona wananchi na ibe ile ndi bambiririe wikira othonambi na ndubara ne andu tukuriganira abo for sure twiriganira abo maturene yetu they are our sisters they are our brothers tiago ndebo umete in the moon baubo ne andu tukuriganira abo korera andu bara bakambiririe kwithira bakiro fanye nondo ingwe yao nyo kabe ya waonda spera waba respect aonda zira pa weta bakunenkero inyaya mbo kwithira nkorone ye kuwewe utaki lakini umeambiwa kwa sababu umeajiriwa kufanya hii kazi ndio utafanya na utafanya hivi so bakethira ibero ndasira na konge nabo mtombo kwenda ndene kiena kiao kira yo mtu lakini sasa utafanya nini no kwenda
menyera guye kuna na kwa mwananchi ora na ile ona muntu uthi muchore wetu no ndona kukwithiona nona ukona burende askari ati winyage ati na urero fanya hivi kwa sababu ni kazi na kwa mwananchi no na ethere ati na kuregerea ikona ya mundu so ngienda weta in another direction onda asira bombe kya kwithira bakia ya wa na bakethira betekeleza unika mbuge mundu natekeleze wethira ndo kukwithia mangaratania umenya we wenga iwo wenga ka iwo wenga wano iondas lakini we wenga rero kauraga na gutwike okone ko kiuraga na ugetoga wa prosecute accordingly lawyer gwira wewe lakini beru bakana nkirwa maloya ibwe mheshimiwa buri abogemenya au Mheshimiwa Laing'o Junior, what's your take on this? Aiwa kama mpakurikiu kingi kinakera muno kutagera tukugania nya tukugania kutega kagona ikare kubai it is becoming raw marera tukuwe it is raw kiutumira mainya kiruki kuna kubateri ukandamiza mwananchi wengwa au mabitha bila kutumira for instance yakana kuguira kari maandamano kaka endero isasinja so kutumira into bia taxes ile chongo turete in a wrong way ni egutuma tukirisaiti dirikare muno na ngeko the ones of the speaker wari mbere atukwaria tukiaragia na urubu nene muno tuwe muchiari ongi muchiari na in case ukona mwana urenda ata moyo Article 26 of the constitution era twingo tuokirere kato gwitherie tuwe tukarie erua there is right of life patiga utiu nyomo abati kurita moyo yonge atena sababu tinya abortion taka kira kiombe geterone kana ende wi mwana onekene so ndenda uni kwa siumdai Kipchumba Murkomen President William Ruto mwana ore thai ora bathoma miaka 13 miaka 12 mwana ora kerio trust polisi kweli ati so pira tubati kwitha tukiara kithai tubati kwitha tukiara Kipchumba Murkomen arite ngweke ari signete that is one kindu kebiele President Ruto wa yukie kanya amu fire na ngiari jonde our Kalenjin brothers lakini ngiko kitoko ni mwashire are kwenda kuya point yao our Kalenjin brothers are good but leadership ne kwenda batroka ina bandwe Torona dai our brother here from our soil Kome Inspector General akona 25 2024 brako karere resign toilela our son from our own cannot steal resign non to mandera yatirate but we are seeing now our brother from Kalenjin Lagat Albert Kurawa injera nyada itu kuwa nacho kero dengi ofisine which is kitu kila jongo kitu tumenya Kenya bongo bauthika ni askari ana bakurawa iwe munini urakwaya na directions tunge kubwa kurawa na nyuki na new directions nito ndute ku resign kauri toa ubutwa so Lagat tabat kwithira umete no ndute kuonania antu baba bakure moingwe baba kwende kwithukia Kipchumba Murkomen aitwonete professor kindekiwe ngona ithirita riki ministry wewe but tutona a lot of killings ira choka ke mundo so na bati ya kuma the same we professor of law professor of law that is wako na PhD kila time utoke na PhD Kenya President William Ruto dai noe direte ai monene wa brano nini itukona our brothers from the same Kalenjin bana good leadership tukona Menja Tonje
Oroibo tonje rules KNDF. The one who is recognized within the world now. Nadiri tena championing inja ke military. Kuona nienya rules yuju ngwati yete. Tiku atu kudura utongoria pa Kalenjin. Batibobo ngaba kuidhokia. Ele mtu okira kawa 3.5 voters. Akauma northeastern. Na imu Kalenjin. Are akantu baiko. An example of Sundi. Wala wakiwa kama kura haitatosha tutashelesha hizo wenyewe kitabu macho so kwa ndio tubati kwa tukua the role of the government tubati kwa na iba baadhi wedi correction nini ba kuita bora so kwa jenzi ba tura violations ba kwa ngaiba ku violate rule atukuza tsende mengwa mtu andamane deda muntu atura peaceful na utikintu kiga gathukia that is maandamano ira kwendekana ira thukia gintu ira thukia urigwa wathukia makuna cia mira an example kwenda ki social media thai kuna ne askari baba trimongi baba takinetia so kwena activist na kwena human rights barabara ya ande Kenya bati kwa recognized ira thirikari wao kwa rules kwenda ba bomba kuthukia maandamano ya NGC na yeye tukuthukia tukua hii ni kitu mbaya na hiyo an example ndio agency ingua hii ni kitu mbaya serikali wao tumira rules ciayo barangaratania maandamano yara ya kwithitu peaceful yandikiri borake county commissioner ikandikwo KOCS of the area tuona an example of good officers para nyoba ukaria maandamano lakini hao askari rira maandamano ya kubwithwa bongo abakuma bati kwera bai in the presence of the maandamano kenda bombe ki hotel ya kenda ingus bomba kuluto nditona tinya supermarket dimiro almeri ni askari kenda baludi so imantu ya motu kwa thirikari ni bati kwetikirio correctwa na rera tubandamana abathikire imbibyongwa atubaba kwandamanira bwega mheshimiwa thank you mheshimiwa Kaimenti kwethiretwo kwina mbugi ati maandamano mamethiretwo makina hapo kwa maicangagirwa nene kana maifuerwa nene ni rutero rega na thirikari there is the former deputy president Rigathi Gachagua na achore bake wethiretwo maybe uri mtu wa kubisana na rutero I don't know bwanka mikangira but ikinontu maybe bukwengera vijana barutha maandamano mangaba ife mnasibura kumenya ki wananchi baba ingi ibetha irabendi semno ke manto yao na ibadi tangu icha maana sana kenda mtu omba kuleta mtu mebene nyumba yekie na rira antu kuyere maandamano kana inyarira munene fulani yeyete opposition uketha ira kwina ndeto imwe kona makaribiliano ya moya atikugwa tukiuga kwina mbumi imberi kwethira chiki maandamano onikambuge I have witnessed antu bakiuma iria jirene kuingira mtu fulani the same way makabiliano the same yajara yethaira yekirimbi eki maandamano ukona antu nontu iberwe mbesa na iba witaji mbesa ira ibo chienda lakini mantu yara ubera bate wikanwayo but nontu iba kwenda mbesa ira bakaumera bagerie kugwithia roero batomete but hapo migwithia shingo upande kenda wayo kinya ibindi epeleko kono iba ritire ngoera but after that bate for that ro ukona antu iba kuri wabeto tangile mutongorie fulani kenda ba mwingira atigete narao eti ba mwingira njira maybe bakayugwa bintu kenda batumira antu barabo batumite bayinga lakini after that bintu ere yokwa batumira bona ibaritire ngoe wanafungua nje wanawaambia kolokeni iteni mututubie kolokeni mututubie ngobira bo wete ate na baka iringanira nanto baraba wete ate ba utangirite so let me tell you manto yara ya kuendelea ke barabo toma kere opposition leaders ba tomana bado wananchi totena tena na opposition no ndito kona itunyele tu
na rira ndu bara bakeya bakare ibo beyete otoko kana ibo bokara wokozi wetu no boto kathikira no ndu kwaria umarira tukainyelwa the same thirikari ra twaringirite kende tutethi thirikari ra yeyete kiwa yito tethi aslas yito tethi mwananchi uradi ndekuru mwananchi wa kawaida mama mboga mtu wa boda bonda ando bara baina mapato ya manini pio ndene Kenya lakini bora wakarekere is the contrary of what they were coming to do. In fact, kedra kwe mto inyeletwe dhai. Yes. Mwananchi wa kawaida ora. Mndora bonda bonda ora eta wa bonda bonda. Mndora eta wa mama mboga. Bainyeletwe mwanga baka inamisho. Ora inyamu ndona kandu kanini ado kerao ni patie. No kuona. Ndemenya kedra atu edeta ke ambege nation mwanga dhai. No ndumandu yara yo karika. Imandu ya tebu. Uri na mwananchi ura inyeleto na iche thirikari ra yete omutethia buraka diati te buraka diata itarira ibonete mando yara yo karika te yara yari yabate doite mwaka yo enda thai I think Toreago kinya mwaka yo ena mwaka imwadi yo ena na toite yo ena te no almost okay ya kwa bibio kwa kwethere tu iyo ka enio inya slavandi ra eta slavandi kwete ke mndoro na mbeji nyinge no kere ya slavandi yo mana ta no ka 750 ene 750 re ya hote diate kere dia kala dai nyo kiwa okore ire dibiele we dia ko kwebia oking how much more than that so ndo we de ko ya sele to tedu ndo wa ile changes cha manto yara ya thirikari nya yara ya kwenda kwa free ke bande kiongwa ando baba inge bate na ibande okaile okaritanda cha kenda we date ona ke bande so manto ya maingia ndo ibenyeleto wewe mochia ukenda kulitera mwana kunu nderu are ko kende ka portion kanini kenda ulitera na bakunu no ndo mare nya yara ya munda yongwa ya iteria yara nya report okay kwa ile ngento ya search tuongee ukweli tu ngento search ya 500 ta ingiri yele wa ile mbuku bondi yake weta wapi on the board kenda omba kumenya kedra we mto genuine na manda yako kedra ya sawa bondi ne bondi mbuka wangiri dai we mbuku wangiri thato weta kwa ile stamp duties ni ndabye iterie na je chionde yukumake i citizen who wants a citizen kwa mando ya kweleta kwa reruwa mwananchi na mwananchi na thori mwanka tai toka ya kuwa ndeto ile chionde ituinyelete nde wete kianga inyeruwa rendu kwa gana itirana so mwananchi ura inyelete ora bakoberia kwa yaba munengera no komeya kwa lelango kombi ora bakoberia kwa munengera mbesa kenda agitaria ndeto chia ite kaya articulated kana mando yare muinelete ya te kaberwe mwananchi ura ariwa I will not do it ya akarisi mbia ida lakini what you are telling him to do all adebwebia so indone mamba na femina yes kapwa macharo ko itarira kachagwe yete ndionge kie mimi yes ubona komenya nto bainga njira bakaringa mpicha abaka ko bintu bareke kuringa the same people bakarura njira kama mutongole to arediende na ndo yandiare sana so mwananchi na inyeletu no matter what they do no matter bora bakawenya 3.5 million ya kura jianga inachina oni am really sure ana beto ibathomete mwaka tai ukaya kwa ilia kitomo ge Kenya harakire ndura athomete wande kuru ifo majority barabangi nabo bare kwewe na diploma bangi baina degree wena na bene nya masters ben jobless hii tare na tukura to na commission ya MBC imedere kama tomerie imedere be macho sana na imedere be very genuine ke utongoria kwa manto ne gukonie oringi bwa kura na process hiyo ndere genuine and what I know twena generation yendom mando yara jensi baya dia tambamba tumbamba ituame obora bakuwa feminists believe them bata na kura ile bara ugere bakenda ituo biero ibi ano na bakenda baingironde bakemenya ituo bi biobi
na ketha ben ground batomete anto bao bakimenya kituone fulani kwena representative inje kura che fulani cionekere tuone ki they write it down ko ibethera bakimenya ketha ko igita ko ketha ko na transparency ile bakeya ko elinya ko bwega sana away from that Mheshimiwa Laing'o kwena maguti maretiri icho I think iro maguta mathina mbere kwa magitegia na ngwitegia kuringana na sometimes back twege raisi akiuga bayana ya maguta ya kathi kenda maganuntu kengo kwa githi I don't know what exactly is not happening kethirwa kaewetie kenda magwa yadi mea okara kwigwara kurari next time kama kenda mumea guti untu muruthitwe watuika next time maguta makenda mu maybe na chiringi nyeta 5 kana 6 guti untu bukawa bweburu ntikumenya inge mbe maybe thirikari guchetha na Kenya so au ikiurie Kenya kwariria but kwena mantu ananchi bakito ya maingi onto dai nyatukiararia kwena scandals ikwanjiriria ogwa I don't know no wethere wota migwa but intelligent ichikua kwena 4.3 kilometers wakwa underground tunnel kuma State House kweta Mwanka Dennis Spring ira yotumira muga nayo wa 860 million. Wow. That is one. Gitu kebiele na kuwa EPRA evitedia mauta urigwa evitedia 8.99 kwa tiringi kenda. So tiringi kenda umenye ke muntura aina mpekare. Uga utumirwa utikintu akona ke muntura biashara cionde ciendil na manto ya petroli utikia kuona na tukuona juice the former budget chairman na rarakia na uwa government ne bangite kuromba 175 billion de irandure pa kuromba na bawigia keva atira utethia kura hiyo mbago ina miembecha so kwe bajili ya kuwa government is wrong na thirikari yo thikuru wrong abajitie misisi ya kuwata na rero kuibo mtu na kubwithi underground tunnel kapa kwe pakwenda kumaina dictatorial government arora tukuona kwena thirikari ngiche bwithitu ao yonte ya kina Mugabe kubaba bwithi underground tunnel ukile la bange kada no wa eto dictatorial ngine still babwithi ndwebi na ile pare maira wathanine an example inya Uganda wao tukwariria and I want you to kuona nuementa no most of the cases na tao visit so I don't know kede ibo mwa ni intelligent kaimpia mwa wa ete meya kedera umebwa pura kuongea kwa wewe kwa wiki ya kima dictator but yakimenya batwe twina right norerwa atkodiri ya katiba iruwa supremacy yondere ine Kenya iwati katiba so katiba ere itumetumira irira wajie kwa mtu ari ngorisasi sheria ya penal ya GSU GSU twinde tutrenia GSU na ipo tutuethirite kwena daktari kwena engineer kwena mwaki na kwena professionals tofauti no profession ina sheria jayo so kwa turairi kungapani na sheria change GSU dictator kwenda kwanjiria eti ora risasi ya kuru kuru ikugutali kweke mando amendri kwa area era very sensitive nontu ikolwa ikaringwa kutandra mwempinge ikukura so au tuita kinyume na thirikari nontu tukuona kuromba ikubarombere batu tethia mwana injura wa facilitate nyambecha ichongwa chumba kutethia so EPRA witethia mbecha ka witethia mbecha cha mauta au kona kwina kirero kinene na ura mheshimiwa wao mwananchi wewe ngwa weri ngotethwa mwenyeletwe na oni de na muthuro munonya thirikari because supported na karomba nyora keri muno kiri antu bakwa na bonde barata watu to support thirikari amba onto mwambani batinkiwa thirikari ira witia ni kumarua kenda ingeya ira yatekeleza becha cetak sira mwananchi wewe ngwa akurita aura mayani aura kirindeti
anywa chai au rangura wakiratu taxi chionde chichwetho tumiro boy na kura tiangas ekwe ora na bo ora risasi ira chongwa risasi me ira itekwa ndo tebati kura kentu ke onduru so nya digara ngo ira wa ukikunywa itakwaribu na baba ingi ba toroka kwerwa waninyi wake mbati kumpaira onpura risasi embura na katiwa ikiwa mpandramanerera kwethera kutena transparency kwethera uta accountability kwethera utikintu kina imbati ku air my voice kenda yekana bwega so kwena mantera twati kwariria bwega tuwa mantepura thirikari tukubwithe boya no ndia itethia mauta umenye kila kitu ni tegetia bwega sana moshi thank you no tuwateme mheshimiwa Kaimenti gatuchoke na aranterechia nkomo I don't know ukaria tankomo tuwatigite wena ukeyunga na umashinani ukiyegobwa mantu makali tundaga chatu barabara na uwo ndego ma contractors bakurekerwa ground kiro tongore bobure kunti komeka ba kinyankomo Nyankomo. Contractors bataki nyankomo na woni lunga nkomo. Tia kwende mbithaira na nguinge ko. Yes. No ekulunga nkomo. Yes. Na rira mbithaira ngilunga nkomo mbithaira ngiaila kia mantu yara ya bidito nkomo na yara ya ta gwethwa. In fact nkomo inya mugeni yake ya tembea nkomo ya ntuko inge ko yageni bange tware abo intiri inge cha nkomo na upo kandia John Sandi yeta wakandia ko ri baka horia na njira ikarakari to avera bato we have the longest serving MCA in Kenya nkomo no ina the longest serving MCA orari yeta idari ya guru tende na emero na tende ya Eastern kana Mount Kenya inde Kenya lakini ukeyaweta nkomo nkomo nyoyo karainya yoyo inyume ye god ya gweti yombe kimaendeleo ntemenye imbibi ongwa na nya anene ibe ya ondo ya mwezi wakawera bore itakaua kambe yeta kona nkomo era nkomenya ina the longest serving MCA ndene kaunti ndeya kona maendeleo yaratura gugwithe no ndo achoka kwani antu no gomea ya nkomo atiri mankomo ina thina nyingi atiri mako no inya bataga rwero kenjai the neighboring mo bakire yako baichanjao na mimi ngoma metongi kakinda kule inya ntuko yao na wewe kama mutongi oko ukarea chiringi 5 kendo tarwirura na rwirura wenji ni MCA wambi okenjai urawetete kura chiringi 5 rwirura bombe kya kwenda kwanu pata for free kana rukeinya mucherio ku so gona kethima mwashima ntekira iku abyo nondo the shortest time idarira kawira arejire kawira arerawa aritwa namno arembirwe ni arume nondo no wonga ugera nondo majority of the people kamenya MCAs baraba the county assembly they are men ibo bamo plakire out so idarira ibarare ba kureta campaign ibarare ba weta muito na boga kawera no mwithona we choka mashinani bakiona lage bora anto bora kawera aro muthuku in fact mwakora na achiometi kele ane anto ba mutheke from day one bora bareke bete kawira utekwa akiomba kwethera ritete lakini apart from kwethera eketi bora eketi kwena ngoina aruta ina kele ikionje kemo kera atathakia ntorene ikiani so kawira na ambra kwethera geta eneo ria nkomo na atiri mankomo na thine nyingi sana kimaendeleo iri ndepio batute kuma miurumo kuma metaro njirene kuma roe tuteona roe batu ithima biete nyabire bienjero idara kiraito bio operationera ogara kedimene ne anto beto utaira roe okay weta in other places bekira peps na ndo iro kuma meche yao batu to do otarui from the source so redai weta atirima erire chiare athina sana yayo erie mo yeta wa kairori na erie ke yeta wa ngoroyo ndene yori ngwanto amugweta woringu na benjire ithima erio yare athina sana ibo beto otarui bakenda irwo rwe ni area ya Kenjai kuna benjire ithi na benjire ithima
na ili augere akarejelea ndene nkomorengi kendaeta identify maeneo yale nambi yana thina but yendere si unaona vile kulifanyika na tutethetie ara kumbika na baugerere bakaomba kwethera be murita bake maendeleo ya maingi sana no arengelete maendeleo mwaka tairi guthiria some months utin gwithirona for sure mi sijaona MCA wakifanya chochote ndivyo ndirona bakibwethia na we are calling them ibe batoritere kweno ndu batu itutobere ngui ibe barite ngui na barite ngui bakimenya batu itwaendete tukuona we are injecting the mouth bwega bwega Muthara gukareta mheshimiwa tukirikiria wa feminazi ora wa no igurira tu bandu na ukiona igirira itinyeli agathe itinyeli itinyeleni so Muthara anto bakuwa wiwi na nkiwa kuma leo tu mwanga chumbere na ntukintu kembere Mheshimiwa Aurelio Murangiri imbe nao murie kiurie kimwe awire maendeleo yonthe ya wati ingabana natika nkwenda kuwagura wonkomo bawirwa atu bakurira in fact yoni egoro kaita kantuko yonthe antu baketha kia kulambe kenda bona au kilukiria mwiri ariye ibodurere muntu na muntu ukuthura wari na interesting na nuwe sana bakiwa onwenda linyetu na onwetu kwenda turitera ngwe ngaure muratiri mutanojia kautiria kwira kirero gya guru baguru inyara gote kuigwa kirero getu kaga bangi so uruwa contractors bonga ibakuro baye maturene exactly Muthara uti contract nyomo ndaigwa na ndaiwe information ijo thikutura iruwa contractor bonga na watu kulukira kwa MCA Sibona ni MCA niwe aina uwe arara contractor watu kinyokira na no abare nyakuya okatwika birana byoka kira mondole so bitukuria temaki lo tuilele bani ero tukuwa one time is unstoppable one time is unstoppable no muntu useless ndio akona dai tumu utemsie ngimdene Muthara eno track record ira kuna ya kuvukia mantu for those three good years aithire jakiringa kameme yake mutindwa na milimani yakirano aina kamire ndeta kubu ondoka maida kubu ai atira antubana mutwe atuma mahuro antubendera nanyo atire watanjira ntuyele idena gikurira ijeja marowara itukuruka ibarabara itukuluka na wala ndeko kiraringa mimbokere na kumiremo ayete kuona kwenda kura endi tukua kintu kira tukwenda tutikwenda into bibiji kemaka eleti turenda ro kunywa kebele itukwenda graji no ke izindi no kemwe akakuwa maendeleo yetire na turukana ngayetire jira Kisumu ngayetire jira wapi turenda wana physical itukwenda at least barabara chietu chiegere chukinyinya muntu araitite muntu akamata kirio kyawe muntu akamata pepe kyawe keri chutura rure boya at least bigibigi no wona okulukira tutikane nyangare muno nondanto yetu wondera kiara ngare lamine ituko huluka kintu kabinatu inya to dispensary tuonde turatu Muthara kai tutena dawa tutiari tingwe Jensi burire ibu atamanire batina ngwe nte kwenda kwaria ndari mundo pakuka na kuwa ibabati kwa accountable ntu ibadurere na mutungurire wendera durere ntu meru county onde ni mami meru county onde ni mami uma MCA uma MP uma senator uma governor ndikara yewe ati tuebanjanji kuringana
na mathithio yo ibendere ba mama bawanga barenda tuta muja kwa ni mwana banga bawa turendo kama kamera tukamechimba hiyo ndo kama ndiko na irina reweta jeti kundinya twana twetu bora sana. Thank you migambe mulie tukirikire no tupate mheshimiwa Kaimendi Oni kambete atongeria betu mashinani MCA watoke town iba ume town iba ume mikawe ne minene iba kuethia kubanga bura bakaona na ma contractors batumire mbecha cia mwananchi iba ume nara kubo iba ume nara wete mecho sendi gondi ciao menyi batoroke kenda batato kurokairwa ne antu bao batoroka barauga antu bao ibo bachumbura iba ume na ubare bamenye baba baturire ibao na bete bashughulikire yantu ina enda bashughulikire no ndugondie ko nyangwaria peni muno na ndeno robo kuinge muno wondie ko kwireta kwethira thai tunyina tutenderi utwe na moram Miaka uyo nge kwethira ekira miaka 5 kumatamu imwe agekira barabara inya 20 au kumatamu ile ekira inge 20 au kumatamu ile to agekira inge 30 au kumatamu ile no to ari agekira inge 50 miaka 20 agekira barabara chetu ichathongomere na chetu ichathongomere lakini ya wita nkomo imes omiyerwa kyao ungo kwera kwa unda uba bomenara bari na ntemenyiru irorukari MCO nkomo beke ucharero akathongomya nkomo ekethe ina legacy ekwethira legacy ntongomu era yombe kya kwethira itangasa no miaka 20 basasi nkomo lakini kulingana na borekari inyo muntu akayawe kara ikomo miaka 20 antu bankomo bamwete na bora ekaridai mndora kurupio ina ukathe imogeni yako yete ariara sana no ndiba ko yakuba kariara I'm calling Bruno appeal ile maneno yara ya nkomo na mo watora wao ke inya contract material cha torike cha kama to I have been articulating those issues here please washuke ground watufanyie kazi wakifanya kazi na sisi tunafikiria namna gani ibaya sana maybe kile antubankomo tukiumagaruka antubankomo kako ibaya sana nantuba kwethira bwengo atanjara na boko kwethira inyabo embeta antubante bankomo ibaya sana na ndubagiteyo kene kira ko kumba kwethira bugimpa onni ndeta ndana huko anuba tuombeta mheshimiwa wena bamwinya batije mheshimiwa wao no ba tuombeta mheshimiwa endera amba kwethira njera na manto yange ya mainge awa wish ndena uwezo bobo kwethira njera no kwethira manto yara bokwenda lakini morungu embere ingwetekia mwankaka in direction ira twetetia ndo banko monenjia na ingwetekia boenda leo ngwatela njara ubwambikira inya na tugeta kuraya na 27 tukomba kwithira tukibwithia mantu ya mega ya kaombo utuma kumbe ukwithiria mantu hiyo nde bukwenda bwa sana tubanko. Thank you very much Mwesh, asante sana mheshimiwa Lainga Junior amegambia muthia tukirekeria na kinyakire antuma muthara bo dikira kwa kinene antu muthara iyo mako yako ni maingire nya utere ombana nyente ya tauni ni tura teona nyelami ya teri ya maiki tweri ya kula ndenara so gitekepere kanganjiria kwira family ya gatero au kailutha pole no tukwa tamano nari wa edigi pomfara re kurikia so igwatwa I think at ndo mbatikuwa family on the entire ukatero na bonde antuko kuwa pole sana na narora turumite goro ya bangi goro tukwa still kina munanu ka family zimama yonde ikwega na bugwe bwendi na murungu abo kwithie mantoma ya kilo kie ya yonde kukuona ende kwithikira kindogo kwithikira muno tumuture no kendelea so kintu kepili mbere muntu wethe wetwa jensi ntangurutano ne yete ntangurutano tutumbo mirwa na njara tutemirwa kiongo tutemirwa na maia kainya meongi ikibande kyaku ketukwenda na ndio kethai atuaye ukuromba na kuthaitha na kwelenga IBC egura mantu yayo twite twinthe
tuichibwithie boya buratu komba ukinyithia kura 2027 yes na ondiriromba muntu inyo mukuru rata yuki kibande kaiko kaita kaku ka chance kwira nene ndu burangu tukwithira twina kirero nakyo etikibande kiranjie kuri nyambe kore tena ngiri tio ndiromba tu murungu ura wetu itu murungu okenigiro murungu okere mara na ronya mbene ura ngo turomba 2027 achenjie mandu ya ibwega kile mtu ba mudhara tafadhali mtu ya mudhara ntikwenda kwaria mandu yayo ndimbarite manga kanwa boni ngweta ira tubikuthira mcnt mona tumuyakwa tumeina edere etaburure bionde birogaria itugona thai nyandundu rwathiririe so kia yose tukua twatirimana ende atuma muthara inkubaira ibwega sana no tubombunga mauri ki mantu yonde ara tukwariria na ara kuonde ndaetire kuona kwina impact nyoethera ibakurira no tubwa para bonde bathurite at least ibakuchokia njara ka ku appreciate muntu ura wende bakwithia benwe so ni kuibwega sana na no tukendelea kwithia turiamwe mantu ya community na bibionde ende kiyonde nyawabu mburombe urumwe na kengi mburombe ngwataniro urumwe na ngwataniro eni mbikyo tutuma tukinya arora tutano kinya rengi na kya mwicho mbuibwega sana nyake area siucho nde twere jogolugera teno turona mburwa teno twapingwa na bandu nyatu itirete teno twapingwa na batu mheshimiwa so otherwise ni mbuibwega emero furatanite tugomba anyaka na inya ini paitie bwega na tuva facilitator bwega na moderators bonde thank you so much. Bwega sana. Thank you very much. Kinya bibwega no ntubakoya mheshimiwa. Thank you for coming. Bwega no ntubakoya. Na ibwega no ntukwa twina kanyaka. Maybe tukina mbere kwa tukera ngire nkuruki na mono tukimurikaga matura ni na ara wadi chetu uramantu mebiri tumakiri na mbere. Na umurithiro Meru TV nkatho chemwanya tu no tubakwina mbere kwigori ndeni ya Kionia TV yaku kumaria twambiria mwanka kagitaniaka tubatanete na mheshimiwa Frida Kaimenti kumanara nterechi yankomu muchorera wa Kruankoro mheshimiwa Mutembeile Ilangi kana Lengo Junior kumanara nterechi mudhara na nikawithira bambitane family zwa kimathi rutewarungi Alex na winke na timu irenge yonthera kinaomi bonde boba kurerekere betu rukirirwe munde meothi kuraya tugachokera kengo twina mbere kwa tukirira mantu makoni na kithomo kuma kiritio kirego twakwendera tu ntu embera.